Slunečný vykombajnovaný na šícky 424 hektári i prosekov urožaj 3 tony po hektáre. Od 6230 hektári pod soju, tota olijarka po teraz vytlačena na 3700 hektári, prosekov urožaj 3,7 tony po hektáre, zoz vlahu od 15 po 17 od 100. Sahanie cukrovej cvikly tiež u ceku i od 2058 hektári, po teraz porobený 250 hektári a prosekov urožaj kolo 60 tony. Lamačka kukurici na počátku od 15.550 hektári, po teraz merkantilna kukurica vykombajnovana na 350 hektári so prosekovým urožajom od 11 tony i vlahu od 34 od 100. Kukurica za našenje Vilamana na všetkých 160 hektároch i ona na dorobku.